Gospodo, molimo vas da ostanete na sedištima dok se avion potpuno ne zaustavi i dok ne bude isključen znak za vezivanje pojaseva. Budite pažljivi prilikom otvaranja gornjih polica i pre izlaska iz aviona proverite da li ste poneli sav prtljag. Nadamo se da vam je let sa nama bio prijatan. U ime kapetana i svih članova posade zahvaljujemo vam se što ste leteli Air Srbijom i radujemo se novom susretu na nekom od naših sledećih letova. Za vaše sledeće putovanje molimo vas da posetite naš website airsrbia.com i pratite nas na društvenim mrežama. Hvala i doviđenja. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. We kindly ask you to take care when opening the overhead stowage compartments, and please ensure that you collect all your belongings before leaving the aircraft. We hope you had a comfortable flight. On behalf of the captain and the entire crew, thank you for flying with Air Serbia, and we are looking forward to welcoming you on our flights again. For your next flight, please visit airserbia.com and follow us on social media. Thank you and goodbye. Gospodo, sačuvajte svoju boarding kartu i ostvarite različite pogodnosti u Beogradu na smeštaj, kafiće, restorane, transportne usluge i turističke atrakcije. Saznajte gostima i našim partnerima na web sajtu airserbia.com Keep Boarding stranici. Ladies and gentlemen, keep your boarding pass and receive various benefits in Belgrade on accommodation, cafes, restaurants, transport services and tourist attractions. Find out more about discounts and our partners on airserbia.com Keep Boarding webpage.
Ne može više. Ne može.